Kum shibinta ban pin palai ik jingmut jing berkat khna school batru ban wanra ik jing i ki kam kilomet hapeng ki khna school kashatri no hikai nagilai tali ki school kishnong wa akaji southwest Khasil district ka bakanthop ik wa akaji government LP school langren government UP school wa akaji bat ka wa akaji secondary school kila pelong ik annual sport meet wa akaji school arjar pulai hagi arsngi daka bapenkut hakar putri yayong arjar pulai Hakasngi kut lawan mapenha perda duba staising karbeteng usab inspector of schools kumukongsan hakajing dor gat kino hikai ki khna school bat ki kimi kipa yakanam senior boy best athlete layo adu walking star marthong senior girl best athlete layo di mira lingkhoi junior boy best athlete layo du pinchai bor lingkhoi yak junior girl best athlete layo di taylor rempe langren yak march pass lajab do yellow house bat ka blue house kala yo ikanam kum kaladu hakani ke lempung ile kai Nasami khusnam chkinong job beper do kong san ringkat kino hikai. Telangba kene ka jigila ka export. Angai skam ba phi develop lade pio ataka jinsu ko ya kamasiem bandan kading trailam bakumju bankongu ya kinoilam ki jompi bat kane hi gede kadak ba kum ki knaskol long ksa ya kemlang salang bat nadu ba dangrit pindan lupa takamasiem trailang bakumju napeng jopi knaskol entri ka sap balang kum kinoilam akinhon ki jompi banganges kem Waktu itu kita ni kesal kalau kum kita ngelam, kita ngai penjenai.